Okay, I question khara ngarang aloba question amani hot kisi ko aduga zoom gi meeting do tawje. Question an hot kisi question ani matang ne. Adu hoto amaga zoom meeting tawje. Okay, adudi PDF tan hapsala ke ko. Okay, langner di present ai na ronga si zoom meeting dong ne abjam to lang dra. Question do ngarang question number kan ta gi dabni question number 14 ta gi dabni 14 end di yam hangala ga da question number 14 question kar hoche question number keno bulai ba question number 18 bulai ba do question ahong ga jang hot lo sanje question ahong ga jang hot lo sanje straight line ID hoi du sanje lo yi do re ba sakam ta khangna da na sak khangna thok je ba ni da wahang hang ni na te da Raise the link of the perpendicular on the origin to the perpendicular distance. Koi si keno je kidang tam na chali atang ai biu atang ai min na si atang ai min na si kari no ne ma taurisna kari no se question do ithuo in dor ji sak khangan dana loi dore ne o vida sim jang la ai di wam da ngang oi ko kai na ji ba you know wam da ngang da di ka mai to know my dear students se question ngai do smai dor ji ai si kano je ai zoom jo hapsalak phuji da application mayam hapsalak phuji da kano docsin ya laptop phu loi hang chat ki dor application mayam jana duna phone da yenga towers phone da question yeng taw da isa picture da ha pe phang dra ai zoom do yad re
Okay, so question number kano to thok sing rang ta gi da question number ina en te kano da kano da noi ND da yam hangal ya question do zone 20 da jang gi ne ko question number 14 ne find the question number 14 find the coordinates of the foot of perpendicular dugi makong dugi coordinate putwa yare ko from karamba point -1 dagi 3 da lakpa to the line karamba line da to the line 3x minus 4y minus 16 equals to 0 si putwa I go to one contain a process to land a whole red again. Namne other idea. Namne other. With that line this letter 3x minus 4y minus 16 equals to 0. Yarako the point letter point na minus 1 3 have a point. So it had a perpendicular have an L. See lines it. Yarako see perpendicular. See perpendicular Makongja. Si makong ngang ja si je kana wa ni sine x na kana no y na kana ado akhoi a b lo je khangdamina ya ra ko ado perpendicular we ne have condition di piramam ne asi condition je sina ga dum ne aduna I maming thon ge a si point na b aduga si line na l thola ge ko sina point a b do ni si point ni ko b hai je na kitang chau thong nei ra adu ita slope of line ab AB हर line की slope से क्या था ने line AB की slope से क्या था ने नंग point नहीं खंगे अमना -1 3 नहीं अमना AB नहीं अदो इतारी y2 minus y1 है दी b minus 3 by a minus of -1 है बेटर दी b minus 3 by a plus 1 यार को अदो समान ने slope of line L हर line की slope से क्या था ने सी line दी 3x minus 4y minus 16 equals to 0 habani adu disidi nang nangi minus 4y je thamoro aduga 16 ni ko 16 je somthagro minus 3x plus 16 are ko adu itari y je kya tar kya kanda divide tawro adu itari 4 ne divide tawitari 3 by 4 dawrani x plus 4 ne divide tawitari minus 4 dawrani so we go I 4 ne 4 4 16 and minus 10 minus 16 adu nang slope se ure slope se 3 by 4 ne and the slope se 3 by 4 ne so you ure ko adu line is the since AB jiga nangi perpendicular to L jiga perpendicular 90 degree kang na habina mabai ni slope to kai done ba 1 ta ga minus 1 ta ga dum ne ba perpendicular line ni slope puri na fall di minus 1 ta have do aduna b minus 3 by a plus 1 hai bangang jiga nang na kara puri na ba 3 by 4 puri na ba fall ja minus 1 ta yar ko si khang ko adu itar di sidi kya tar ba sidi somchalan gro somchalam there is 3b minus 9 mathaga 3 na puri na ba 4a plus 4 equals to minus 1 adu itar di si kya tar ba sidi 3b minus 9 equals to minus 4a minus 4 yar ko adu itar si kya tar ba 3b plus 4a plus 4a to 3b plus 4a aduga sigi 9 je somsa ki tar di 9 minus 4 equals to 5 tar mane yar ko see question number 1 at all naam ne yaad re see question number 1 at all ko aduga siga samana nang akhoi gi sigi nangi point a b je si yong ko sigi point a b harba point je kanada leba point of line l da leba point ne line l hai tari kana 3x minus 4y minus 16 equals to 0 haiba line je leba du gum point ne yare ko nangi sigi a b harba a kama b harba point je adu asigi line da tasalabni na asi line je satisfy to bum thoi natra adu nang next step tai to since nangi a b harba point ja
sin sai ni ko nang gi a b har point je ke do ba lie on laibanina lie on ke do da 3x minus 4y minus 16 equals to 0 asda leisan banina yan tare ko mas leisan li ko equals to 0 sigi line je leisan bane ama sigi line je ma laiba point ne ba adu ta ma ngon da laiba point oi tar di x y gi mo ta a b option kan da si dun sum gane ha bane ba hai di solution am ne ba ai be thadi si lai hai be thadi 3a x mo ta a ha ba minus 4b minus 16 equals to 0 sidi kya tar ba 3a minus 4b equals to 16 da are ko see equation number 2 ne equation number 1 ga 2 ga solve do solving 1 and 2 1 ga 2 ga solve do tar di kya tar ga kan da equation number 1 ja ase 4a na horo ko plus 3b equals to 5 no da mo id a na hawan je se su a na horo la min no ite 3b ne adu ita di nang equation number 1 je ke no na purina ro 3 na purina ro id 12 tan je ba equation number 1 je 3 na purina tar di equation 1 je 3 na purina ko si equation ja ma kha equation ja the 3 4 are 12a 3 3 are 9b 3 5 are 15 aduga equation number sigi equation number 2 jina kano 2 jina kara purina ne 3 na purina bi ro 4 na purina ro 4 na 4 na purina kya ra ko 4 na 4 na equation number 2 je 4 na 4 3 are 12a minus 4 4 16b equals to 4 4 4 6 are 24 right ko adagi 4 1 is 4 5 6 so me ko adu ita subtracting the equation ne je ai yong ju brilliant class 10 do yib duni ko elimination method ai do ai demand halaga khaidong naraga kano cancel dong na bi do 12a ga 12 ga kathna re adu isele how du je 9b dagi minus 16b ne adu khaidong narak pani to minus ni asi plus 1 ga ni plus 16b equals to cd kya tar ba kya tar ya kan da khoi gi si je cd 15 minus you know 64 the minus of thoro pani na asi ka do 64 de 15 khai do 9 cd kya tar ba 4 49 minus 49 tar na ko minus 49 tar adu tar si kya tar ba cd 20 ga 27 20 25 tar mani se 25b equals to minus 49 adu tar di kya tar sa nangi b gi value ja minus 49 by 25 tar ergo minus 29 by 45 minus 49 by 25 b gi value phange a gi value putho je a value di lai putho ya re a value di kai di putho kani nang equation number 1 dara 2 dara tap salo adu putho ya ni ko nang equation number 2 de tap salo se equation number 2 tap sun dar di nang b gi value je 3a minus 4 into b gi mahutta minus 49 by 25 equals to 16 ya re ko adu itar di 3a equals to minus minus plus ta agra ni aduga 36 19 25 equals to 16 that this is the whole like what ya ne a gi value kya ta ka ne sa I said my go 68 by 25 ta ne are ko si photo nang na sum phang jaron sa na adu a gi value phange b gi value phange adu ne akhoi da puthwai do question ai ji ga do find the foot of the perpendicular si gi point 3 minus 1 3 da gi thadar ko perpendicular du gi makhong do puthwai ba ne ba makhong do a b na lower putho ki a gi min lower hot khim na tra khoi phau ji phange adu na makhong ja si kana war ma ga kan da 68 by 25 minus 49 by 25 si ta ne makhong ara ko asmai ho to yare si ma tawra ado question na ma ni dang ko phalam gi je du ko losin je zoom meeting do je question number se ameta khanga ja re question se yam chaw ju ho tum ja ra ba ma khala ho se mathang question de to ho se question number
question number 15 do to je question 15 na je ke dorba the perpendicular ka phone ta hello oh bad ke dora ho ho that's right Manipur mai jina ngatang nong kitang ta ge do the mai mut le do the perpendicular from the origin to the line to go about y equals to mx plus c have a line zeta meets the given line, right? Meets it. Hello? Hello? The perpendicular. Hello? Kaino sa smartphone to rin oh you meets it at the point. Hello? -1, 2. Find the value of m and c. Mana haji kaino yang ko mana haji no the line am pyramid line to say y equals to mx plus b kai line no khang say y equals to mx plus c y equals to mx plus c ase the pyramid anong x axis y axis thambiro sumai sin x axis y axis na yare ko adu man ai je perpendicular se line je phai gare je khitang line je sum nei ge sila ko x axis no origin lai ra adu perpendicular from the nangi line do sine tai ro se picture je line aba line si line je y equals to mx plus c si line de ne adu my perpendicular from the origin dagi to the line sigi line je nang perpendicular m je sigi origin dagi perpendicular m je origin si 0, 0 thamuko perpendicular m je meets at the point kari point the mid away ba -1, 2 the mid away ngar ko adu tari find the value of m and c sigi m ga sigi value bu thwai bane sijo hujiki to mai photo ni sijo ngar ko sino o hare ko sino e haro si line jina l haro and hujiki to mai na sama bu to slope of line ab oa hare ba line jigi slope ti kya tar ne sa y2 minus y1 minus 2 minus 0 by minus 1 minus 0 sigi kya tar ba 2 by minus 1 sidi minus 2 slope minus 2 tar yare ko sitare ko the slope of line l have line jigi slope na kya ta do ba nang sei ure my slope ji m adum ta jar ni m ado nang na khangare kari khangare ga kan slope ani je puri na bai fall je -1 ta ni khangare aduna -2 have slope siga into sigi slope siga ani je perpendicular way have ni ko -1 ta ne aduna nang m gi m ha ra ta m phange -1 by -2 ai 1 by 2 m gi value phange ko m gi value phange mar bu thoi je find the value of m and c have ni m gi value phange c gi value di ga mai dor phangani c gi value di lai nasai do mai dor since nangi point ke dor ba -1, 2 have point ja lie on nangi line c gi y equals to mx m do value khangram ni aduna m gi mohta nang sira 1 by 2 japsolo 1 by 2 x plus c c gi point je da c gi line je da nangi point -1, 2 je lai bane ba lai hai be thadi kaino nang x gi mohta -1 option ba y gi mohta 2 option ga satisfy tong ne ba y gi mohta 2 option lo equals to 1 by 2 x gi mohta -1 option lo plus c yare ko adu itadi sidi kya tare 2 sidi minus c 1 by 2 into -1 di -1 by 2 ni chom la kana plus 1 by 2 equals to c adu itadi nang c gi value ji kya tar ba se 5 by 2 tare lo re sida m ga c ga puto ya yoma ai ko question am dang holam je do lo shan je punga am sang ga
journey. Last question dum to hola jai question jam holam da junu ngai ro. Question number 18. Kai dor ge kam kai no mai loi muna garabo. Mai loi muna garabo noi membo. Mai mu khre delete some final asa bu mai mu khraba. Laba mo mai câu ko mai mu khar di câu ayo ma ai khut nam nya de toy man hai if chena last game ni if p is the length of the perpendicular from the origin to the line whose intercepts on the axis are A and B, then so that now the ullo is kanda 1 by p square equals to 1 by a square plus 1 by b square haibana si ullo haibana yar ko the yeng ji question ji sam question male mana is kare haba if p is the length of the perpendicular from the origin haibana sai du mine ne no the sira x axis y axis la so line am la adu mana nangi line je tu from origin the oscillator ko origin the oscillator origin the oscillator origin the oscillator origin the oscillator ko kai link je sangbo yan de da ro origin the oscillator adu ko sigi line je ke dorba magi intercept se x dana a y hello y dana b ha hello Susma hello hello nang link do changba yadre ro amuka chango adu changba su sunga yadre net do amu phada bi taw lai re net amta yaudre ro kari yaude ba on newa ya dab gya kano tak budi loi dure zoom meeting dau dure sa ai di youtube pau tang ya bi taw lai re link amuka horen kano gi link thara kanda ha pe ya bre yang do ne zoom ge thamage ko adoi tadi mana hai if p is the length of the perpendicular from origin have o have origin gi perpendicular ma line si line da yek pane yare ko adu ge dorba adu gi length asang do p ne na ma han bane mining small p ni ko p ne han bane adoi tadi khoi da praman da wai 1 by p square ga equals to 1 by a square plus 1 by b square adoi tadi intercept piramam ni to si line l ko ro si line l gi intercept piramam ne x dana a kai y dana b kai na aduna equation of line yar ko equation of line jinang irai line na equation of line l gi equation irai line ne yare ba koi intercept form da sorry x by a plus y by b equals to 1 yare sidi nang khangam ne adu si line gi equation ja koi general oi ba form da is ba general equation dikana oi to ba mana ax plus by plus c equals to 0 gi form da is ya yare ko si form da adu ina bo honak tadi nang cross multiplication do ro AB na both side multiply to wrong AB na nang both side multiply to tari siraju AB na to wrong siraju AB na to wrong yare ko adu tari sti kya tarba bx plus ay aduga equals to AB da hodu ne yare ko adu som da thangak tari minus AB minus AB equals to 0 yare ko
si khangoi ko general equation of the line da irai ni ado nang here nang gi keno gi value do kya tare capital A gi value do asiga compare to tari small b tare capital B gi value do small a tare ado go capital C gi value do minus a b tare yare ko ado I tare khoi hujik distance putok se distance putok se ba mana distance piramam ne tu if P is the length of the perpendicular rise from the origin see origin O have points the gi sigi Q have points bu gi arapa piramam ne kana ne na P ne na piramam ne ado akhoi na ngarang to yeb da point nam ga line nam gi athapa je kana formula do ning jango point nam ga line nam ga athapa je kama ba modulus ax1 plus by1 plus c by root over a square plus b square na pi ha yeb do distance do ado I tari nangi therefore nangi distance to sira x1 ga y1 ga zidi kana warni x1 zu 0 warni y1 zu 0 warni kari yun x1 ga y1 ga nang 0 idui ja nang putok ti point ja distance putok tu je 0 wa ba origins dai na 0 kama 0 dai na yar ko ado itar di therefore nangi distance ka dor ba p ai ja distance ni ado si formulas ne I yare distance pri do kana pi ba ax1 a de kana with ba small b ni to ax1 x1 is 0 b into 0 plus b d small a aduga 0 aduga plus c aba c d minus ab yare ko aduga modulus by kedarba root over a square plus b square a square de kana tarba b square plus b square to plus capital B square b d a tagaramne a square yare ko adu sidi kya tarba p equals to sidi P equals to क्या था बस P equals to से कनो modulus minus AB खतंग है उरे by root over A square plus B square खतंग है उरे यारे को अदो अखोई दिसरा तो नंग जों P square पामबनी यारे को P square जो कोई पुथोना होना रखसे अदो नंग squaring का आता है से P square है रो left side is square kara inko p square from right side is square ka tamni minus a b ki square ka garani aduga root over a square plus b square ki square ka garani asi kya tarba p square equals to minus a b square d a square b square ta gara adu kakthana raga c d square kakthana a square plus b square ta gara ko adu nangna pamis di 1 by p square ni aduna reciprocal loro ko nang so to ba mi 1 by p square ni ko reciprocal log ta kya ta ba sa 1 by p square song is reciprocal log ni a square plus b square by a square b square are ko si ta mani ne nang thugai ro a square by b square plus b square by a square b square si a square se ko na 1 by b square plus si di b square 1 by a square asidi kya tarba last da nang left le 1 by p square ni adugo right ta phangi na 1 by a square ga plus 1 by b square ga yara ko smaina prove tawre to mana hen so to wise so to ko si yara ko si buk ta kano to slo ado khoi nga si hojik ti kano to ji zoom meeting to ji aduga haidi sam ta khangna udre ba question ang ya na te da acha amung le sope mai khoi gi ngarang dagi lakte okay so ka si I mathang link thara ko aduga kana to minus see you in the next video.